jani ti ya wan kwan de kan na se show ne mo nyame ne fie so se wadom de su kra ye be sisamre ayim wiesa yesu nyina ne se adom nyan se ne die hunu efiri no wadom nchen fa bi dum ba se de bia de dum no ne de so asen na ba fa wa okra bia wa bre na tuna pejan de funu bone makotre ne konkon ye wajuma fa ban se do si peno na fie me kenkai ne bia tiafuo asom ani wa akoma mo betum de age wansam na wie ye no ya yinhira e wo wansam ani mo nyam nkan se won konkon tumi no wa ho de ta asem yachi amen 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 Pastor Bright ya dashi abo no kakra dashi mi daro ade asese rode yesu adom ne na wo mabra ensada onam na adom bebre so no ode acha me no mienu enkwaji ahuhia ndi ehia se ya me de eno asam na meka na fe na me be teach you ma business yakoso eno nka ma djuma ho awasa we say na business koso enka salvation ho na fe na mbaka cho so ba ma so dem a mabua mo anyesika enka ho enkwaji na me de nam na fe na mbaka cho so ba trase mama loto onkonkron onyi loto o ma sin 240 asem ni ya wa so fo ni bi wa aso mo yare etra ka sa video so na me ma loto jimi yesika ade a wa busu afo ni mi se loto twere ye ko hwibra wa busu afo o ma nkwa sori ekura ni mi se loto twa e ya ko hwibra abetu ya sika be jimi wa fidie so ya betu ya sika o kasa so with pressure ja mo kasa o kasa de be ya bon sa se mo kan de wom aso de hubi to yes a man for start sum nyame ne ya wo wala safe na sia na aba nyame kura obubo loto wo sere me basati afo tie ni ye na anopai me de enkwaje na me de na amen amen asasi anche na yesu aba enti za me no kan so ya na de wakoma je anu aye nhira amen me de amemi ntimi nchechire na enan komo no sa usoma enkwaje betimi aye odia amen wanso mo nso a mawie madwuma oh me de ande aseme nka nchire o do waso obetie no watie woni aso amen nchechire asasi so mama nka ni sei sama se duwe mama ne hada amanfo afra mi bisam se so for say wa kan die am ye ho akire yen mi saka bio asasi so no anya wodi enti no etesa obi akọ hadai 93.6 wonya tiska akọ hadai a wotime kan sa de ope nti wuchire efie a wotimu a wotime ka se wadam fo se kwaku akwasi etisai boko akra nhwehwe me sa me se mi se me to free ba bia me wo no what we free kwa hwimase sa me fie ani ufia ni dai sanu aka no me fie ani wo hwa me abra ho sa wa me fie ani me fie ani na wa dia se abobela on ka se me ha da wa ha Fasmo aka ni se me fie ani abobela ensu ska o yidi ha da ni 40 million and top pro to kra na to cement ko fi di 40 million si fi wa dia se enti efie wura no nso aye ne dia no efie wura bia nso no efie o mra nchechere no ande pa efie wura bia o efie o mra nchechere no chechere no one mra ni asem enti nyame obo so ni asasere de opa no hoye bibia ni asasi so a achichiri nyame kwasem opo obekum prosin chero wa dia se enti no no bibia nchechere no ti fie wura asisa mra de amaw no aka chiro se mensa adana wa be han no aja nimpeni padudu o aja mate o shamra nse fie on nyodia asemo shamra nimpa eni padudu o fia aja mediso ebio nimpa ntokwasam aja ntokokare mani nje ho ebio ama na ju no ndu no matumi punu
10 o'clock 10 ai nti sa wo pia menkasa mpie be bransa na nondu abo because akoromfo anya na 10 dia ja what you say yo ubetimi 10 dia ja ka de ko 10:30 kura ma me na bi 10:30 ni ma dada anya okra na nkam da nan janya hwere me what you say me homoden me hu owi anu aka cho se won so bob dem o ewu atobi shem what abel anya me dia ban dia every month bi ebetua ka ndie nyina adware nsuo no ajere fre ota be ba ni achetua owi anu aka kire o se electricity nso sa ban dia ye nyina use light no bosome so ani achetua ka no aka tua to se won tua ota be ni light be a metu won tua ota be ni light be a metu no aka kire owi anu aka kire so ofa mi fi ano ja wo tape ya wanko awo de amemi obi wo me dem ai ja ntori obaba nyuma mi nsu kwai but mo me wura me dan no ho yo jamate e ba sa na cha so se me de no ma mi ntie jamate nti obi antie ne de yo so timi ya sa no ma me a no ba trasum dwem yo no aka ni se atere wo kan simple sa na waka na fa no okobogu bi paso de okeka che wo ni nyina okobo kobo oh people so ama wa sign ama witness a sign no so sign na ne yira sign semno adimu afo ama copy no fa copy afo be trafio na fa no boys any girls nipa ben sianam gu wan room obi agare obi atonioma niama na papa no offense o so mpa nipa dodo obizo what you say say you krom ni say you adam for oso mpani padodo onfa bosomo sonso a ye de water bell birewa wontua second offense third okobonchi about 12 ukuri wo en so wa bumela what you say ha toda bia no abia window no otem no ho no ahura sikim wankasa no abeda nyina no oboa no another day na fe mami onu aba crash fio na heavy fighter si na papa be butu ne kwan no ana papa na yira pusu nunum miura so ba ye ho efie no anya ya boachi ne siye ewom pa mawula so huri wo lag be wontua se dada akosu fia mintimi na ntia nya sa me mako ama ya boachi afefie no broda ya tu mawula atubo enti fiawra de nya frawa no do atrase ana papao to do atrase ada bo ache ti sai boko aja ube fiate jabe sa wanya ba sai banya busumi nsiani aja what you like be sai aja okay matwia busumi nim de matwia na nsia de na sikasem na to yinti maka kire what be nso what be de unya ntua bi menya ntua bi ende no kode medase na adan mo yasa na modam okay dan de men ko ana na fafofo na tabesra me pipa no kan pipa na me boma no kan ja me pa cho me kai ya na ko bonti abatambe ja se 10 de msese nka betima tumanti ja na jo wan 10 de bomo de se ba na ewe me traffic ni ade ntia nti traffic wa bontra na jo kan aja enya nya guru na wa be huri me wo aja memla na ma danti me ane da nso me nya na ntia se asema bi abakum me fi mini aba ne yi aja bo ache bia wo keka ni nyina aboa aja misra wo sika aka ni matila be ni water be na firim aja me ma tourist tu lasa aja ne me se me ma tourist tu usika ni je me nko yin sesi na wo twimi sanya mana mo tu se ja yo ne sa dia wa no awura de dem wo to awie what if you are no akofa wo ma to dan bi so mo mehwem oniama gumsi bi apro na hwem emu ka se ne apo obi abetwim hwe fo bi kura paint e kura brush o di na yewim what you say se fiura awo no tin sika ese ne dan timi ni pa ko times aka tra wo se
ɛdan a wotimi na ho mmara de woto a metu a ɛmfa nyame ni agorɔ. Amen. Amen. mahada na mpɛ sɛ mekyerɛ wo adeɛ ketewa bi wade aseɛ ɛmfa nyame ni agorɔ. nyame nso ne nipa kɔ times wade aseɛ na mebɛka sɛm bi akyerɛ wo. calculation yɛn calculate kɛkɛ calculation nyame bɔ nipa sɛ ne sɛ so ne ne subae nyame ama nipa mfie wade aseɛ nyame bɔ Adam no wanka nkyerɛ Adam sɛ 24 wobɛwu na Adam nka wufoɔ ho ɔbɔ nipa sɛ ne sɛ so ne ne deɛ ne subae nka nipa nka owuo nhwɛ na de ade owuo baayɛ yɛ disobedient asoɔdene ɛna to Adam firi ne tena berɛ asoɔdene na bie owuo ma owuo bae wade aseɛ wɔnyame sɛ Adam saa duaba wɔ mfa nsa nka ada bɛte no wode wo nsa bɛka no wateɛ di no owuo na abɛwuro owuo sɛ dua no ɛne ɔde Adam nsa yɛ safoa ɛne ɔma no strong warning because ɔno nyame no ɔmfa ne nsa nka ɛne ɔma wo sɛ wo sɛme me suban wɔ mu me nsa sonso ne wo kɔde aseɛ enti deɛ menya no wo nso nyɛ deɛ bɛn ɛnyɛ enipa te wɔde no ɔsɛ ɔwɔ nyame mate aseɛ wɔtena se for some years more than 40 years na ɔyi ne mfempadeɛ nwene Eve ɔka kyerɛ Eve sɛ Adam anka nkyerɛ Eve anka Eve ahunu fine waka kyerɛ no Lucifer bɛdaadaa Eve adi nya Adam nka sɛ nka Eve di aduaba no ɛna Adam ani bia gyeme so amen wɔde ase anka wɔbaa kora wu okay ka owu anya kɔ mfiri dua no because assignment ne de hɔ ma Adam and God ɛnyɛ Eve and God wɔde aseɛ anka owu mpie da ntɛne ɔnam Eve so convince Adam ma ɔdi aduaba no bi to owu pie yɛ nyame hwɛ de no ɔsɛ Adam deɛ wayɛ watie ɔbaa kyerɛ me deɛ meme ka kyerɛ wo nyinaa no wamfa watie wo mfe mpadeɛ no sene me nti deɛ wayɛ nti no asase wobɛfiri so madome asase anome no bi ka Eve ebi ka wowɔ wade aseɛ na waka kyerɛ sɛ wei nti no sɛ wobɛtena se forever and ever amba so dɔteɛ mu na afiri ba wobɛsa akom enti nyame o last me check Bible no ɛna munu sɛ nyame ma nipa one day. In the sight of God is one day. In the sight of man is 1,000 years. Na nyame de ma nipa sanke nipa brabo ya nante asasi so nanke eni ankwa emfi apem. Wari ase nipa trust Noah abra bisi sase mo ehia no so obi aka kire o se free Genesis ebese Malachi ni Matthew aya true righteous Bible anya no kore. Okay. Free Genesis down to Malachi aye Adam born into a swongoma into obia no what me perfect a perfect man any pakoro pe one Christ amen when it me can say it is finished my real sir what is here what trust bo brasa nipa anante nipa mu boni awura ne mu wo so boni koto twene so awura ne mu one it me banante boni ma wanka boni anhwe that is Adam alone that is Christ shasama se jinonso dia wani o ma bebre wa apamdada no mu a ebe o sa mi di su bi Abraham yesay Abraham is a sinner David yesay David is a sinner na Job nso a Job is a sinner what can Job woman no edu ba do free larum afa no ke kan kwasi asem tie nyame Solomon is a sinner. What is it? Jacob also a sinner. After all, Isaac is a sinner. I tell you. The Bible no ya na me nwa say ebinum say akọ school wo ho. Enye suku asem ho. Tieniye. The Adam ya bone. The nyame man one day.
nyame o ma Adam one day na adia e kate Adam ani nyame ntam aya sen bone every say Bible say bone twani pamfie so bone e twani pamfie so no treni ni mfie de onyame to so ti asem enti adia master di no tieniye me pasa ba bia wo bia wutimi nya onya sa quotation Proverbs 10:27 10:27 o se urade suo to na so urade se wo suro no a wo to na so na bone fo mfie de obetwa so de boye ni mfie a obedi no obetwa so otwa so enti fatu trim Adam amfa nya msuro nti no one day which is 1,000 years nya mi twa so anya 1,000 years no kra life and conquer war nyame man day wow what is here nyame man day because abofu owu ena nyame nsumu jema so amen what is here in at times you say yes owi me nko am husu amu we ye ne honhom teto ho obi di ade ato anayira owu antimi amafa no ono ana de honhom to ho enti asem we hia no nso ene je sempa na meka kire no enti onyame hwedi Adam transasi so bobra enti bone fra Adam so abawura kam ama nyame kura ka kire ke sa bone abebu to pona no ahwehwe ti akwan you are the man Adam ahoden no enti sorry ase enti di so on wantimi ani so because owona konka bone konka Adam and Eve okay what is here enti ya wonu boni ya konkano enti wonu antimi adi so okumnipa ne nyina antena Adam trasi na mfie wa ahankono aduasa wo so ahankono sai aduasa 930 years tiani ye 930 enti enipa memfa so onyini che awo bay one day no aya Metusala yes onya 969 ono na etimi ben aka 31 years ko onya one day e wonya mianim na me kase ba kiro ma heda enipa ko so di boni ko si no watai to onya me yadi no said the nipa see Genesis chapter 6 verse 1 that's one what's nipa ne boni what ya yan Genesis chapter 5 answer your first man Genesis chapter 5 verse 1 Adam I want to aso woma Adam I want to aso woma nie ado nyankopon bo nipa no so na wo yo no obarima na oba na obo wo sira wo na oti wo de se nipa da obo Adam din finhia wo ha aduasa na wo ba won se so se ni suba wo din finhia wo ha sai aduasa na wo ba won suba na wo ne ba won suba so se ni se so na otoni set that time na ke yi Adam yi na firi ni mbam na heban so okay what you say into the first set dia no but the set na be na bakai na Adam o set akiri odi ye mfrinhia ahanwotwe ana wo mamere mane mama na Adam na odi ye nyina ye mfie ahankono aduasa na wo ye that's it 930 yes so na yan Metusala and so verse 20 25 or so verse 25 and verse 25 was number 2 said in Frisia or ha a biowatch and son or Lamech the firstborn Metusala firstborn you watch 187 no 187 and sana oye ne yire hu ade and so ofa ne yire ane na wo the firstborn you guys were born inside 9 months Jemeso amen enti akola ne ba wiase no na ne papa wo emfie wo ha ebi wo twenso na Metusala wo Lamech akire enti you say emfie wo ha ebi wo twensia ana odi nyinsa no what you say yes what you say ni power yo still strength no presani power Jemeso amen emfie wo ha adi wo twesai enso ansa no wo firstborn na Metusala wo Lamech akire no odi mfie ahankono adwo adi wo twe ahankono adu asai ahankono adwo wo twe 982 ano wo mamere mane mama na Metusala na nyina ye mfie ahankono aduosia nkon anu wiye
969 jeme so amen 969 and do we fine and to nan kanipa pre akoduru one day no but obi obaba bia no boninti na nimfie no so aye den ate struggle ya so yanuru obi obaba bia no and qualify jeme so amen obi an qualify Enoch and timi botna na ebra kakra na no so kra awrade amana anyini fa ne kodo na nyame fa no yira he me pese me kasem bi kirawo yeso ya treni ne penso enipa ne wo wiase nyina no ono na na topo ntre se wotre onuru Christ boyre ne penso wari ase enti ma study Bible na hu sa boni ti ni pamfie so ampawo boni amen okay Genesis chapter 6 verse 1 nipa ne bone o se nipa bone ni bone ne nipa fira sere do so asase so set awoma no ma do so na kai asefo nso adoso no wo mama awon wo mama ama won yakopon ma hu nipa ma se wo yankopon ma is talking about the set ne de muntie mu yi muntie aye yankopon ma no is talking about who set asefo ana nipa man so ye Cain because ya dumi Cain oni na asefo ye flesh se wo ho ofe jeme so amen ye Kenya nkopon ma that time asefo ni bi sa bofo according to Hebrews chapter 1 verse 5 what's bofo mu hwan ana nyame ase de pan se be ba no me na ma wo hwe nyame mfra bofo bi ase de bada what is here enti anya bofo bi ana ba asase so ani nipa beda ya wo ye enya no kore me pesa asofo no omo ni proof be Hebrews omo taka be Hebrews Hebrews chapter 1 verse 5 osina abofo mu hwan abofo na wasoro no ana waka che ne pen waka se emu hwan a se mu ne ana waka che ne pen se ana onyame bia na no waka che ne se me ba ne me na mawo na bio meya mu agya na waye mo ba abofo ne mu ne nka bi da jama so amen abofo mu ne nka bi da what is here enti so akojira ba bi se Genesis chapter 6 na ya nyame abofo a ya Gabriel na Michael ana se mu ne to no nya da dos too much what is here anya no kura sa anya no kura bofo bia ni ho anyame aponte se Michael ya meba what is here offer set asifo ya ma because na can Hebel aye urade dia what is here enti what the set your friend in Sianam what the never see Hebel anan enti set asifo ne be ye nyankopon dia ana Cain abaya no me asifo enti ofra Cain asifo no nipa ma honam flesh and ofra set asifo no nso nyankopon dia nti mura set ana na yire awoye na nipa ewo mu doso no na kan so mama ana mamara ma doso nti set ma no ehweka mama no a wo ho yo mfe if so mu dresse adwama dressing wo mu di che tutu ya nan ya de bone ya hwinim wo mu na chance ni nyina wo Genesis asumade ya se ne 3 ewo omoa what is here wo mu na di ka di che tutu ya nan womna di ka toto ashes womni nyina ayi womoa enti ofra woni pama enti aya attractive set manu enti ono mo di ayirware te nyame yade no so no to aso kai was no ware mu biala wo pe o ware obia wo pe na awurade kan se me wo homre nte woni pamu nkosi da me hom many panya one day which is 1,000 years enteni pamu nkosi da oya honam efrisa nipa nyina set yo keno omu nyina abaye nua boma enti wona nye mfie o ha wari ase omu nyina abaye curses omodo omo ha fra wo koso moja from moja curse daso ani moja blessing daso no edi afra ya afra enti me ho omu ntimi ntra omu nkosi da wona nye mfie o ha adu enti na me di ma nipa no
I am finishing what Hassan aduonu enti yabati afrim 120 1,000 years ana nyame de ma nipa Jameso amen 1,000 years ana nyame de ma nipa one day the onya higher mass enya 969 Jameso amen enti 1,000 years nyame bufu ya no what bebregu what 120 ana ma nipa 120 enti 120 minus and I said 1,000 minus 120 uti free more 880 880 years ana nyame abufu onti otigui wati atu atwene Jameso amen abufu ba ko panu o obia wa kibi 880 ana nyame twetwene bonio etrese ya dumi ke asefo ana wo set me de wasefo ayema me basramu me ba mo nchen what you say afadi honama kona dore mo ama mato ase ken mama no so no ma adi mojafra enti nyame yodi no so no se me mani pa nyamfia apemu a de be si wiase nye de be si wiase kuranye nye what you say fine enti o tiba 120 to be uncheck fine eni patrasi bobra aya said your pe Israel mu nyame kofa won e okwan mu de on bai yensha David yamisi David oya makoma change o see David ya makoma Jameso amen what you say hwe say David nso wo hini ti say David o no akum Uria no afa na yire wo sama you chesa wa fa ba no mo ba na nyem nyame wadi no say na nipa kura e de na menyamo Yesu ba kura Adam suban mama yi life every ho ama mo 1,000 years ana set amma suban ti anu su bi giga na me TB tokone 880 tokone na ka 120 wo David nso a wo ya makoma no hwe de odi makoma eye what you say na me hwe di no se nipa mfie mama na ye mfie aduoso Jameso amen Psalm 90 verse 10 was yemfiri shiana mu wo mfie afadi anya 120 bio na se buru so aba mfie aduoso na se eburu so a na mama wadu watwe the free 70 to 80 ne kura ya obre ene ehudie etwam ntam so Jameso amen enti what 50 no tugui ana ka 70 na 70 no na wurade ana ya buru hoa na no kura no boni a 70 no ade ba no dangerous boni a 70 no de ba no anya common what you say it Yesu Kristo ba no no hwe nipa 70 pe ana wotra sashi suanya ani boni a 70 no de banwa wodina wodi wase enipa na kora no mantwa so a yenya honam krokora Matthew 24 ano wa Matthew 24 wose se mantwa na no so a Matthew 24:22 na se wantwa na no so a nka wale nyon honam bia na so wana wayi woni to betwa so enya Yesu mayo anya temuda what you say so urade you no hwe na wanim ye bone a wanya 30 years what you free ho wo you some of you we am dia what you say no chone na baba wanim ne ye bone a wo you free ho enti Isaiah the kind was for ni papa ko oteni ni yira no mfa nhye mu so bone a baba na nim obi Isaiah 57 na yanka hasem and Jesus ever kind of a Isaiah the anima this prophecy na come Christ but every proper Christian what's it say Isaiah 57 verse 1 what's what ni yira biara mfa nsherimu no fa mere mapako no biara nyene ho no so bi anyene ho boni ebeba nanim what boni bi wo anim wo man koto sa boni no mu da wo yi wo free ho
nti yesu si se won twani pamfie so ne na so a number akokora wo nti obi a wo botre na ebra no wo hwe na bone be twa na wo yiwa fi ho what is here and the Satan so for strategy so no akwa we plan na ye Jemeso amen ono so work ya na so hweye na so be sakra off onso mo the strategy onye nipa ho oya bofo bone what is here o shan this obi wa Kristo mu na so tetana no nya no baslide o baslide ya wo you no man sama sakra what is here enti we kum ana we kum the person na achefu achemi ntie ni yi enti unfi a wadi no yakọ 70 yesu dia dia wankasa matisu sei enti mfi aduaso na wo anim no wo ba wiase abanya no enum na ye te boni a wadi afri boni a wodi na sase so no enu na wate afri mfi aduaso no Jemeso amen enu na me ka mo se bisu Bible wanyama na mtro ye what is here media emu na me kire number 1 Adam your life and can the life ne kan panyina asodene nti Adam benya one day no timi work ya nyamu 30 130 930 aka 700 anamebo aka 70 70 930 daga 70 nenkonya a day what you say want me anya Adam now ana ono anasini ba waki ya timinya 9 6 man it's so akona nim obi antimi anvancha bio nti sata sifo ni bi ono so batrese no so no yan tumfra na de besi bi ansi eni padi ayer ware na nyame twamfie no so beduru 120 na David time ani Israel time omonso emasam fa obiyire na nyame te so ba 70 no na sustain ya besime ana ya suba obehwe sede nipa ye nipa no a ojira wodi no asese mantwa na no so a menya honam bia enti sasa dia ba ko ba wuni se obone atewmfie gu ambao wasi di boye ni wasi nyamsuro ato naso wo di boye ni mfie die etwa so wasi boni bekum bone fo wadi ase akono ni nyinse a ewo bone ni wie nyina dia ka nwowo nyama nam tro ye enti sese no class ye bia na wa 35 e bia na wa 30 emfie na wanya ne ye wo mfie from 30 to 70 no kai boni a waye nyina na titi film amaka jam sama sakra o sakra ndia wa sakra nyame ba je obeto mfie no wate agu ndina ba wi asesofu bi onya 43 wawu ya de ne boni aya tamuo ma no ya de atene mfie ya de ban ato agu de tia no ntusia na wonum jot ni esi jai na so nyaya edi wanim wo bodaman yesi jai na so nyaya edi wanim wo ekromfo yesi jai Bible say ma wo fo nwia de biu bomodin fa onse ya dwuma pa na asesa asem ni untie wo be wia what is here enti wuri say wo be wia dokro pe na nyame abi obu ata awie ebi na wo 32 na tua kan na akron ka benya 70 ka benya nya kire de but boninti no don fie so atwa what you say me boa hwe wo ma pray ho ko giskaduro wo ba ka se bosom ne na akuno anya no dia babu raka no etwa sabam hwe no nso enti wo se odiboye ni mfie wo teso enti sa wokọ badwaman na unya HIV na ubewia anya me mobo me kura de me de no nko ade me wira ho waye nso me ma eye nkurasefo aye me ma what you say me ma
nkurasefo ye mpini ni hwo what is here mema o so akwa jamanya es enti na busuafo ndisie ani yabonu dua adi adua na yabonu abondua obia mo ni dua na topa na ye so topa dua abo ti asem ni ye enti ma trust asese ana ma hunu enti ma obia wo tiama no amfara bible na fe time kakra ka o manimi ya mo calculation jemeso amen amen woni msa soden na ma nyamete adam mvie wate ye jemeso amen amen won so ya soden sai nyame asam dodo sai ene wo busuo what is here nyame asam dodo sai ene wo busuo bebre onse quotation bi obaburu ma yero diwaja no na ni na won kwanda nto maame kura wo didi na tama wo mfie sote obo maame o timi ka se wo mfie na wo tesuo no o timi ka kire wo afani sa no ma o timi ka kire wo aton kwana so o so ya masa bo waso wa sa teso wa mo no but wa teso what is here na mpanka so maame sa sukuru na wa ko je no what to mfie so because we say anwro maame ekunu adaja so nyina deja so that's it enti odia ansima make claim me take us e biati 5 years boni bia we di biati 5 jeme so amen amen because David diano yet resign 50 boni ba ko pa 50 Adam dia yet resign yet yes ni nyina tugui ya man yes life yet tugui ni man one day what you say ena ni pane bone aye the warrior keke yet 880 eni ma 120 what you say ena won so ya boshin sai tieni ni pa ba ko bia no 5 asemo ya gari nyina momo ni papa ko bia wo yigu ye bia 5 te wo bodwama sai te wo ren sasai me pesa wa work te film wo ba wo sasa wo nam ha no emfia ya sama wa no adu what you say asia no wa ben oni mu a me ka kire wo 2014 December nto the person na me de sha wadwunim na fa wo ye corrections jeme so amen wo sakira urade ba jo but what tie no wan sam fama wo sakira wo bre ba chew but what tie no wan sam ko famre wo so de sitie so kuane twsekan no de do wira na gu na chia antimi nsa metuatua twubio gise fifiri jeme so amen enti mo bakema bia ntiasia se efiri na de kro no hwe life yie amen ya manfo si ni pe wudodo masa anya bon anya satan yo nimfia sa nimfia ade abai samu bobo nya de to so na 10 minutes anya de nara ebedu beso anya dienara ebedu wo dia bowi aniama extra time fana hweso baba fana hweso te untimi mabonu ko bia Paul bubiu tieni enti ma opagema sei ya fauto and also te 5 won so ya lesbianism te 5 we tell lotto te 5 we is great te 5 onso chichiri wo she 5 laka 5 to dia check dia mebubo so nyina no ni nyina achi wasa yinso to nyame kala nyame dem a wo senye wasa brichi anonso 5 wo tie firi mfie na won sisi te firim wo taware so te wo se ansa ware nyame na mtro yo enu no ko wa dance kurum asamna wo ka wo ya wo asaw boa enso ka jeme so amen bible sa tro nyina ja ene bonsam
into what tro twitwa manfo nantini te 5 yan hwe bone a yaya panso ya dio media me say otete wi a na wa threat ne wa hunu se akasai so 25 or 20 otete film 20 na wanya no nya de ya twagu o anu ya mfie wo benya no mu bi no nti na wa work de wo wani mu 50 na aka no na watete wo bone ya de abai afrim se de o si bunipa to be so akwadwo ba redu anyini wanyini ya ten bone free ne mfie mu na sa nem ka tirawo eliu mama ya ten bone free ne mfie mu na sa aja takura dia kakakra bi nanko obane timi sa na dwempa kakra won trim great na na ansa bien ya tefre mu asa jemeso amen me passa eni patiem yi because won fa woni o she won fa woni da wase bone akatua ne wuo onyankopon na doma chede dan kwa e wo Yesu Kristo mu nti dia mebubo so nyina ane da wo wi bi abottle sai wo panyin kire ho sere wọ́n sá ni da wọ́n ní obi yiri da wọ́n sì di ọ̀fọ́ obi yiri wọ́n ní ti. bọ̀nì kẹsì yẹ paa. di ọ̀fọ́ obi yiri wọ́n ní ti. wọ́n sẹ́ wọ́n ti mi ní aboa da aboa wọ́n ti mi ní fa pọ̀nkye wọ́n dwan akokɔ akyiwadeɛ sɛyi wɔn maame nua wɔn ne nada wọ́n fa wasi aka ho wọ́n panyin kyerɛ wọ́n sere asɔfoɔ ni bi aba no wɔn nka o wɔn bɛ kan se yɛ titu sɛdeɛ bɛyɛ ɔbɛ di yie kwan yɛ bɛ fɛ so yɛ business yɛn kyerɛ bɔn yɛn maa huhu sadeɛ wɔ yi na so nsonsansoɔ ni ɔbɛdwe maa wo tia mɛ brɛ kɔ mɛ pɛ sɛ wɔawo ɛke wɔ adeɛ gyeme so amen na wofa wo ansa ma onyansani bi ahunu sɛ bɔne ti nipa mfie so gyeme so amen ma nyansani biara ehunu sɛ bɔne ati nipa mfie so na ɔtani ni mfie deɛ nyame to so nyame hyira ɔnyɛ ɔkɛse nti wo work wi a obi di aka extra time nso extra time ɔde atagati girl bi extra time no ɔde ayɛ yadu no ɔde atagati girl bi girl we pa deɛ ma nyana na na extra time no abrante nyame hyira rade nyɛ ɔkɛse no mpagyaw wɔyɛ sudi mu amen